dibayar kontan. Saksi. Cakap saksi. Cakap. Assalamualaikum sahabat Agus Baraya. Hari ini saya meliput pernikahan di Kampung Cinunuk, Desa Wanaraja, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Ini belakang pelaminan tendanya perayaan. Belakang pelaminan. Dan jangan lupa di-like, komen, dan di-share ya, biar nama semangat bikin videonya nih. Terima kasih, selamat menonton. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bangga sama sedebetan oleh moga terlimpah dan kejujuran alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke para keluargana, para sahabatna, para tabiin mukibah kamu tenang di awal tubuh ke akhir zaman. Malah mandar dugi di kawan sarayana. Anu mudah-mudahan urang sadayana kayak sapaat ti anjingna dikawin ayeuna tubuh jaga yaumil lahir. Hormat kula warga calon pengantin istri, para tamu undangan, hadirin sadayana anu sami rawuh di tempat anu kuring dipihormat. Dirupan ngambah lembah kebagjaan, junduk karena waktu murahayu, dengan bangsa anu sampurna, anu mana tidak ieu bangsa dua ieu
acara Seren Sumeren anu mandi lebetna aya acara panyerenan penampian kali simbolis. Acara nu kaopatna acara akad nikah. Kalau wargi anu masingkur di kehormat sakitu pangitan rutin acara anu baris dipayunkeun dina saat supados teu nyangkolokan acara mangga kasahakeun kapaprasana Ibu Ustadzah Lilis kanggo ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Kalayan hormat mangga kasahakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak jauh juga musuh. Simpan kursi. Simpan. Salaman. Iya. Yo. Agak nuhun mangga digidei. Ya, pada walimah Bapak Wali kali para sasi mangga saporos wae ditekak anu pangkos sayurikeun. Kanggo acara akad nikah acara sapinuna disangakeun ka pangarsana Bapak Ustadz Ucu, petugas di kantor Kementerian Agama Kecamatan Toraja. Halayan hormat bangga kasanggakeun. Jangan mau. Bisa sih. Disimpan. Dijajan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah itbawe kanu diparayun kumargi acara majeng ka siang. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah dina dinten Ahadiyah kaping 10 November bertepatan 2024 bertepatan sareng sasi Rabiul Jumadil Awal ya, Jumadil Awal 1446 Hijriah kaping genep. Insyaallah orang bari nyakseni acara akad nikah antara Angga Agustiana sareng Irma Nur Apriani. Rukun nikah teh aya 5, hiji calon panganten pamangkat alhamdulillah parantos hadir. Kadua calon istri parantos hadir sok sanaos teu dihadirkeun teu naon. Katilu wali alhamdulillah parantos hadir anu muzbirna nya ayah kandung. Ya ayah kandung anu muzbirna hak walina ramana ku anjeun. Kaopat saksi dari 2 calon mempelai parantos hadir alhamdulillah anu kalimat ijab sareng kabul. Alhamdulillah nembe parantos utaros mas kawin ku perhiasan emas anu ageumna 8 gram dibayar kontan. Sinengna alhamdulillah doanya. Kalau sajengna acara anu pokok nyata acara akad nikah kawuh khutbah nikah berasa dari latihan lah weh. Latihan lah pilihnya. Sepuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق والورى وعلى آله والصلاة والسلام كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jaga Bapak dipakeun Bapak terus ini mas perhiasan dalam jam dibayar kontan. Terima abdi nikah kapiteh tegas Bapak anu namina Irma Nur Apriani binti Bapak Edi Junaedi kalayan nganggo mas kawin 8 gram dibayar kontan. Allahumma salli wa sallim wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jami al-hajat wa tutahhiruna biha min jami sayyi'at wa tarfuna biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha salghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ajran azima. Allahumma ya qadi al-hajat Allahumma ya kafir muhimmat Allahumma ya dabbal baliyat Allahumma ya rabbal darajat Allahumma ya syafi'al amran Allahumma ya syafi'al amran Allahumma ya syafi'al amran Allahumma ya mujibad da'wat Allahumma ya mujibad da'wat Allahumma ya mujibad da'wat Allahumma ya arhamar rahimin Allahumma ya arhamar rahimin Allahumma ya arhamar rahimin wa tasimu bihamdillah wa tasimu bihamdillah wa tasimu bihamdillah. Rabbana anjilna munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kulul kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuhunkeun di saksi kusadayana. Nyuhunkeun di saksi kusadayana. Simkuring. Bade mayar mas kawin. Bade mayar mas kawin. Kabojo simkuring. Irma Nur Apriani. Mas kawin. Emas. Kumas. 8 gram. Dibayar.
kontan. Mudah-mudahan manfaat dunia sareng akhirat. Nampi abdi Dibayar mas kawin Caroge abdi Anu nembe kasebat Mudah-mudahan manfaat dunia sareng akhirat. Salam dulu. Sun. Satu dua tiga. Salami. Sip. Dah. Sabarana sungkeman kayak dilajenkeun karena acara saweran nyukeun dipersiapkeun sagala rupina.